kubur tentang jemit mengadon menait yung hilang. Kamlong siu hagadur jong taskul berpak. Kamlong siu hagadur yung ikan. Mereka kalong kuway pagkabentang at kalong yung hukum. Ang siyong uri ni nakatapong Moses siya ekonomi kalau nong kuan riu kali khat bakhalai. Ikin yo kunne to men seping yo try ubau bule jomme. Ba to sepri yo ba ta keteng jong men smai. Ekonomi hari ini Islam di balalait hamta lalu itu PR hajar kat new kat keras jerong. Haduk kene ke Islam lockdown. Adu akuai akuar bun inong yalap yakin belai batuan tiba dei prabangi kumanga kumupi. Ngayon siyaw, wat humupis kumnerong yung siyaw. Kim yu ang trosyek ting, yaw try bo blay yung me. Yaw maman, kim si ting itu terus pagi kumriw. Kim si ting, yatu unjek corona. Kim si ting, itu adhar. Kita kini keras, hari ini Islam dibalai. Kami ini lembah inong elak timbulai. Wakan tay snow mengalah dalam anu gomong. Snow. Hari jakaban penseting yau bulai, penseting penban yau suit, penseting penban yau lembar, penseting penban yau awai. Taga dari keji ustan ini hati ini sini. Kane kakentir sebab Moses ulah keren hagane ka kitab Deuteronomy kadai ka hukum ka bakraw ka bawblay ulah hukum yati kon Israel lengba ku Moses kumuno yalam ubal yalam yaki nakari jo kicing lo merau keriji sa karikan lembah Moses ublay uloong hati kon Israel kon mencipting yung try ubau blay jome bakso sekri yuhu bardaga kerteng yuhu mensmai kami ngamjilu ya gane buang kon mencipting yang try mau lejo me bato sekri nyaman kili ni ki bombe Israel hadu kapnong ya per bat naga taga jadi belum Israel hadu bau bulai pula air ke hukum petengah ya ikut Israel lembah Moses ni kita bunriu keleng sodong sitluk jong kapurtay ngiwan kang nagaway katmay katang naga im bab namaka siyam na don ada marngut siyam na don im marngut sang kini angut kibedai kibriu kibening kong jong kapurtay bab ngiwan naga katmay jong abat ni mangro kijing thau ki ik kijong bulai usiala tai lada ni dia ni melak batit lan ke bulai ada ni pule dengan Bible dengan sedang dengan kut usiam baik kamram kijong bulai kalau baik tang bagi kun Israel khamta mereka testament keberim nala koi ka pagustong ni salak itu
keren ro bagi dijentis keren baik tambah kunisra Reu don lagi nyoma pelan ule jit terbang tangga wei ka jatun riu keren jit bunteli ujit tangi ko jatun riu kata gede ka jatun riu Israel balengba gede ka jatun riu ubulei unpen pau ya paro tijing mu kijuru mu bahagi juru hagane ka slajo ka pete bakiru kisutro baklel une udei lei ukiru ubangi dei man-mani kada kijo kuor jaj bunlo hero kanjo potero inget dia mau dei lei ubaha baru lei ubasisa din yung ying yung mga ulejit yung Abraham Isaac kono patemben jong kene jat dulu Israel kibala don ha kene ka ri Asia juni apo jong kene ka pete malengba kene ka jat dulu lei pau ki porok ki tugi inget Andai termaki mereka berdua berkelo ini andai lei ubah bagi basis pengen mawati kecikren yang wei pustarba yang kalang mulai pastor senetang wei kecikren satu dongki Magdon di parabungi dipilih itu pastor supaya batai saya wanhat lagu siting. Uang iki balik siting. Lada pina siting di patai ki bengi ki jong bulai. Haji sisa ni ki bengi ki jong bulai ni de bar. Kemen. Ya kata gaji mu jong bulai mau mentai. Nang ka patai sitil lo berwai. Kan tip ulay buim ulay ikon Israel kelesani merau hari Egypt saus pa lay pusne lay nama boleh jit kepang yaki kuntau hai Moses lembat orang panwal lamno yaki naga taga rijo ki jingong raw rijib sya kari kanan kamdan jingai na Egypt sya Israel sya Jerusalem nrai ka simpor raw pusnem ka jingjai kijo raw namar ba ki atatin manungit ya tu blei pala lamit ki na Egypt siapa ki artin baga artin haja kabat koi saupus ni simpor saupusnya hati ni ki saupusnya jingai yuki apa ke jingalan jo Moses na ni kendu iki jingjenjar kira tempat Moses dua boleh lalu ayo Moses kila hai yang saulei bate kali kendo yete kijin sup yemi kin mau hidup mulai kila le persya yau boleh wak negala koi hari kanan jadi kita gadau mau boleh ai hukum Tengah ya kun Israel lembah Moses. Tihawan ini ke hukum jong play ikun Israel. Kalau muruk hagita. But ni day banti
Bagbalay ngin na siya ting yung tunay ang ngimui. Tao dew dakti piling raw. Upang mga pagpikot langit yung bulay haman ay yatagpa. Dahil kumungin siya ting bagbalay ni siya ting naman ngimui. Yung sunok madalay jinglay ting lay kenduk kan ting siya. Yaw bulay balay ina siya. Bagda kuno patin siya. Ngaway ayos ngaw siguro tinong itu kana lagi dari pastor lagi dari insan itu siapin mahanya kirwan to siapin yaw balay nray ngambun alam moy balay namakim sina kun i ya ka ganti dom kali siapin Gospel mo Diyos, kalong musiko, ikot ba bukra, kajubak. Yang tanging pilih mo, balay ni hapan siya ting yung utray na mar, utray, ula, na puncak. Bati ka mensim, bati ka men, hanjak. Ni sa siya ting, yung utray, day na tangtaw. Hindi na kunofat din siya ting. Dakun nom siting yaw utray. Kabanin ko. Habang siting utray. Ngide bersuma. Batbud riti ya konstitusion nenek tak riti punya balam yang ke balam Presbyterian Haleluya. Yang ini nihap bersuma Bahan berhenti margane gede ke riti peniak balang jong ke balang Presbyterian Haleluya. Radang ngimbu romi gede mutba ni dem sikti ya rai kubah kubulay. Kaway karumpe yung Kristan kadai bandron yagane kakot. Kabalay keteng kariti peniak balang Presbyterian Haleluya. Nama magani kakot kadai kecingikai song tengrai jong kabalang Presbyterian. Kabayak ter pati kiway kijingikai. Siapang kajinya day jongi kibangit batu Jesus Christ lengba kepala. Kau berkat jong balang Presbyterian nado kipor di mana menendai hadu por pemerintah nado ujon kelbir ubede unong seng unong dang kong ya kene ke mission Presbyterian citi si Geneva bat hadu pemerintah ubede unong senan kong ya ka ain jong balang habat kau ka ain balang ini konstitusi kita perkat janai bat kita persoalurim naga tim kajong boleh mende bersusna rasina pensionurim naga tim kajong boleh pensionurim lu naga jing ai kajong boleh bor jing ima penjam musim kasalong kami pak konstitusi jong balang Agabani para bungai, ngaban bud, ngaban ri, ban sumar, ya kami dari pengai balak. Bayang sumar mende nama bagi sibu sunduk, rengi haban pule, ikit pule, balak. Ho aku artikel way atau artikel keras tu dah dasar. Labatai lut, ya kejinikai siang tenrai, siang Nihaman pun. Indian pernah pun di pasar India. Lada ni kipai-pai ni semua yang India ni kai ni ai yang India. Sa ai apa arah kulit. Tetek, sakum.
sim statement pokut na biang seki satare na gajing satuno sya rai penrem sebendi sansnem susnem kabalang dingin pun tadi tengah kabalang kamdon pulida boleh ubah saset patok ini kita patok ukur berkerak yang mikot terbujuk ladang ikan suman jadi ai hijau boleh kibalodon harga ni keriki peniat jom balak sedian India pas punjuru atau Bible sebagai konstitusi apa hantam kini kapten dengan tip katulungan nakudeng ini doni gede kakot hantam baru dia berkiri di hati kuning nang menghidup belak bantu rezeki bantu hidup lah umur menikai jalan hijau. Dengar ini kepala menikai yang dikai jom kepala. Kau iki ide banyak kita. Hari ini lah kau baru. Saya masih ngomong orang ini nak burom nong serai, don nong serai hati di sini. Ibon tip ya ketika konstitusi jom kepala don pepenting hamtam yang ansong kasong man resisting don diboong yang pun sama balik nak pelahak balang atau kimlarai pilih pelahak balang ladai hak sama kelama marui bulan dia. Bapun tak. Ngeri. Kakum ke Bible. Maka konstitusi yang kepalang pensongli ke Bible. Kamu long ke Bangsu kelama marui kamu long ke Kasih tiu Paul si Hebrew yang mau syuk kot terlenong. Yang tol kelap para bangit. Baru beliru, ya wadam matiim, tang sukit katakan kam luna, kam sikuat kejuki. Ang mama kiki krem siang laburi, itu, ya kelap uwe. Kaim kenal Hussein, dari Hussein, wadam kenal Kaim. Boleh kerja iki bersiap kerja. Uwe no eki. Konsen no balang minggu si yang kata. Kamlong kemudian. Ladang ipai takum kecinikai jong takir. Tidor mungkin no kumi no pagi no boleh. Bagi mana yang boleh. Ngayam kadon punya. Maka kemudian ini berbalik ini yang makai Melayu bantai. Kakol cor ini kejikai jogi balang hak pakai gefer nagawai syabawai. Ani tu yang kita nak pilih balang setis kanjungi. Balang cor got kata balang terus kucilan. Tak buram ini. Hagi senem kibalalik, tapi bun senem, kia long perlok. Dadam jingi senghe, distrik presbiteri kumta terter, mesti kide kaki satu kaki assembly, kia wan akan jingi wai koya pun kioi pak. Ndala koi kamsong ka, kiong gaji mampis jogi presterian kade sniu tambah kapetai. Ada kim syak atau nampis yang ini ekiu kayu ini. Nah bunur. Di mana kain sering setai hap syak dengan umbiang. Maka seniu beginilah. Kado berkata balal istrian nantai kalau rai
pada kun sama jong ka balang itu kilai so kai kai si ot balang suka nama begitu kei ya teriti punya balang Danero kamulong kaya kaya oi gimana uju boleh uju Kris ya don kibalang ya kasih pentetos hadu berta bun kibalang kini berdiam bagai kasih berbal dan kasih uji wajar yang bersama kamulong kebukha kamulong berpesulur Hakakam syokha syokman nagawai syahu nada kikut kimi tidak kuno sudah dipinyu boleh makasih ya kamu sikos ke rumah kalau kamu ini sepakat dulu di perbingai balai kini kimi balai bakabalang perspektifan ini kalau telok kenal yang nakawai keforsi kawai pon nakawai kita syakawai kita kau belum nama bang mga mapiku di khot yang kebalang nim kit syapang kabiti punya balang jong kebalang ngamong syuk yang beri dia tang jong kebalang naik nama kebalang lundang tidak balang presbyterian haji Indonesia ndai bangakan sorong tak tunggu Indonesia dari kebalang hatam dan kebalang korok atau pakai ini support yang beriu kasniu kebalang kamsniu apa sniu beriu telot no yang kepala lembang nong serai balang nadu kibor di bahajro hadu kibor bersipok sak telot no rumah kunsinya berburung mesti terima bola namun ICU hak kata deadline kita deadline kita mulai saya punya ICU tak boleh terkoi baju ICU hari ini di sini bubun dan nyungi kibangnya tuk ketik nong serai balang punya day bagi kamu sokar ladak sokar kalak kita ayo semua usin betul woi kapong itu pun itu pembaslong orang Gusti Kristus yang kira itu tulisan balai kudiam juga cherry blossom festival beli kudiam bagi penolong hasil disebut tengganya keren habak serta kalau kita bersama dengan kalau bunyi nim semalak sumar ya konstitusi jom kebentar ba dapun lo ngin sipting yau try ubau blei jongi entar ba ngin ngek bat ngin sumar yak hukum di jong kris ngin ngek bat ngin sumar yak hukum di jong kris habaniye tilde simet lana ta jinge pitumi kaskem lagi kam tu pemile Pakistan kalong le kapung bejingkai kejong Yesus Kristus mengia hajar sinem muswa dalede ulat terwa saya kaputei Gospel Yunis kenong lain kot pra Ong tau benge un om penrem reu tau benge ula rem lupa naba simlenge haka kerteng kulu bulai balak kamarwe ajo Gospel Yunis nenong katsau di kot katsan kong
lada pi jenga to sumari kum jonga ini kali kejikan Yesus Kristus lada pi jenga to sumar ya hukum jonga orang ini Yesus menjarajar senem suat hal dengan selaju keputai sima pun bor yano bange badan biang yu nilai oleh suat terwas bun ya kinopok jong kali kapate oleh suat terwas bun bat hade di terwa jo katkum kisau gospel ni pule ngilap bat gon ki bulu ki balang ngeki u don ki bulu ki balang buti u don lu ki bulu ki balang taji u kat hado baki lemudui u hado benasya sanakna halor yong bulu kalori bat don lu ki basumari yu jadi hukum ijong kris bat don lu ibom silasu bat don lu ki bangai chau nre im silasuma ya kitom wat hakini ismi jong kajin im jumi bentar nre wajar sinem ini kaya kini im ide nre wajar sinem wat hakini ismi itu Ninguém o Jesus Cristo vem taipat yaki hukum dijon o Jesus Cristo. Mengingat kita simet lakalong dengan ngai lede dengan semputa nganang itu ikiwai lere lede perdenam amlah sumat ngangit yau Jesus Cristo nilai ngamlapat pansumat ya hukum dijon kasiti beningkon yo nes kono arti pasau ko bat ubom sumar ya hukum yo ulo ubom le bat kata gaji hisa kam don kau gumta ru lada kajinge gumta ru kata kajinge tada kam don kajingla kalong koyak halale taga dai cikus kedo tuba koyak her pakliba na kajing kai kejong apostol to Nginit baik mentar hukum ki kita ki hukum ki Kris. Idon si bun ki hukum jong Kris ba ni hap bersumar kendong. Nuksa kawaya kajing sekri hok para beriu kajing tri hok kikikam lagadei kajong lejong nelagadei kajong kiweru kunju kajing i para lok kajing i para wengi kajing i para isno para kau bomdon kena kajing bunuh kajing penek pesak ya kriti kustur jong kajat benriu le jong kajat benriu iyong kre kajing erap berengkam kajing erap batu kate ibolong kita to berleki nuksa jong kihukum nying pangit ide bangsa oh nyitung kibrung nyemlak Remo wai simsim wong ya ujisu abang sari ya ujisu abang sari ngidon sibun kijing guna nrei ya ujisu abang sari wei kijing dia wei ron wei balang baga taga balang kasan tang anut kijing bisa kijing bisa kini anut sup bersikri Andai bansarai barang tangan. Ada ini jual ini bungut. Tangan bungut kajing syah. Nrei. Ini kebalang kapat angin.
Boleh panjang dia. Kau belum. Uweu memesan. Ugi kai baklai prabengi kebalang. Wong macisin malayo ribai bal lati kena ban yo ya kebeneng. Baka jingi yo ribai bal ketika sertifikat ban koi paradise. Bak welason adhar wadhar udah sertifikat ban koi syabujok. Ban kuntai. Nalong kata isngau kena ban khot kini itu karena ibarat kiu ibriu kumne. Nila banjir ketengan ni kunjung kawa. Ngawan ngap sisi. Jadi jinya lam kawa. Kami mencisyak kiu. Tembele sa kiu. Uli suju kiu. Aku kori bang sutu kiu. Kami ni teman di setting di. Iya baru belum cispangu tadi setting di. Kalau kenal Bible, katanya setting pada kajian maksudnya. Kalau tu tulisan pada kumpuak masuk yang kelumar ini kinong menyalakin belai keleng. But uklem ngedru berong mau taboyo di Bible mati kenalan kalau kami kita tahu tayi daw liam kita wenusan wenno ibu nak kam sekali berkam kanan sekali bad nalor kata ikenno saya kam bisa pelai bawa pertama pelaku kita adin nanti komplain sahas wow jadi sekali belai Daw kung saan masa komplain district, os lolo mo ilade, claim na dyan. Doon sa parabungi ini, at yung singaw di kayo mabalang, kaya lang sa kao. Ilit-kilito kung saan, inilang kuno, kung saan mo api kapuan kan kaya yung kapuan. Dia dalam poin listrik simkam, kalau penbaik di penurun ram, bagai kah, yang tahu bisa dong dari dalam habat itu panah dan belakang, lapan dan belakang, kata gabalang kam tidak air, bagai listrik kam nak siubane kalau rak itu kam sih presbiteri, layak kira presbiteri. Daga rai putri, kalau rai tak sumaro ini hibreu, malah bon muslim lakoi laisnem. Hadir ke presbiteri kita kebalang, hak daga jintok kang persiap, lengkap bat kesiti, kam na masih. Kum kita di jinjia ini di sini, balang di jinjia. Ladang iwan jinjia sen kum nero. Hoi, ibun beriu, nilai kejimur kedon aria. Kawai kejinge kenyuk, kumalong ni prosik. Kawai teriam takun bijikai, Yesus. Ini don lang, kawa. Kejinge Kristen jongi hagine disni kalau kor hado kata-kata. Yem sino don su kata gajingi it para mengit uai mat Yesu don kata gajingi bisni ladangi pau sabat ndai sepok ngidoni kata gajingi bisni Yesu lau Kristen tang nama balak hayanga hakabalang wong we babai ngana kansi wong Ikris kita lihat sudah ini sering manamelin coba buat dulu kita manamelin manahikai nak mina bu tangrit wong ikat beli kode kai lanjut ya kede kalau siapa jingkai yoki mutabu belum itu kai
do kumum reaksi dalam apa kumum kali ini kan tak saya nama malakai ini hak malang ni salong kristal ring tipa menonyolah kum kristal dan kum kristal agak jinjisa hangni hari kristi jumi ndai siu banang don yang kristi ndai siu banang don seng kristi wat hangni area di sini abu ndai siu nama balai nama day kami kebun Presbyterian dari Wales lembah program Thomas Jun lawan air di Syai Kram yo ini tidak mengikuti halu bertahan ini kalau lembah kami Presbyterian mission di Syai Kram hantai hasora halu ini Hendra kisahnya masih mentang nang bun hamtam setai is nang bun tip don rem bawa tengah nilaman beli kadau batsang bun ini kiseng thamai kisi kita kiseng aja centau minta lagi imit itu kita laduna ni mesti pada kita mesti lasdang mesti mulai kadang nama mengi Kristen nimnang matui ya genuk sabab hap dan yogi sadus nasi nasi kule kasuri dulu ulah dia kelap Presbyterian setai sehari lah tang lagadau Presbyterian syukur lekno syariat sirai nama lim i ketenduk sabha kini kisengesi kampuram ya windu bani kasih Kristen RSS kior kilo majuki masna kita belai kita ya musuh lawan menebleh yang tahu belum sokotonya. Nama demi Kristen nim seperti jak tak nuksa bapa hak dia dunia. Bagi jino Kristen dengi kesiput tangan ini kisau kerok jong kena gini mana. Siapa mohon siapa diam siapa khmat baca dia. Ndalami siapa mimpi dia. Kumong itu mulai miswa hak buat kiri bebal. Tiong kun, ani menit payo mesin. Tapi kun si menit tiong mesin Indonesia bagi orang kujugi. Kalau kita hari ini isi nimnang menturun yaki, nimnang mesumar, ya hukum tijong boleh. Nilai hak isong hak tanghi menit kapal sebab nim sinar don keno kanuksa oha ya kunjungan menderu itu tahu nak nakai nang sendiri lawan kai Indonesia uang kuliah bagi nang foto boleh yang foto nama don kita aku buram itu nang sarai jinjit nang sarai malam ini di sini suji trio ngam pilih woi pulsan orang berhabat sini kalau berfar mereka berhabat dengan kita learning siwa menang siwa kita izin seniu kibami lama kikun kijungi izin buah yang tang lalu kimi lama kikun Kristen Presbyterian izin ikun re ikun jiki izin ikrimlok izin kalai kotin izin kuai loka bakunta terter izin sengfit kimi na ikun pengalang Presbyterian. Lalu belum mau serai balang itu ini. Siokai pengasih. Uang yang senumpar kayu Tuhan kila jeruk di par kayu tipok. Retang kata pok perlu.
Sikit kino. Gila dari jauh kata dia lah. Kimi na Kristen ini. Kijing buat bor, buat kunta setel. Wat kijing sedang. Buat bam bisa hakai election. Buat jitu mikpadu sedang. Dan kun Kristen. Jadi semua berbuat nak kenal sedang. Ini sudah ya situ ini pun padon but ini pun padon but bagaimana itu deh kita begini sendiri habis begini sendiri kimlah sudah kita kedai jiwa kestan so telah satu way satu bulan urusan itu undon kita sendiri masuk telah habis Allah itu hadong bolang gue nga, bebas kita, ngangen ngok tu kata-kata, baru mentagi orang nila syai, nila don itu dengan jin syai, mereka ngamarui orang ngadang hitang gajing dum sudah, bahasa gawai orang, baru kipara bengai jini mentah, kia kemen, kia kata gajing ayai. Mereka don beribu balak klap ubawan itu tujuan dia kata kita lagi. Ladang itu siang murim takum kepada. Mereka mentu hak itu kajingai kalau yang satu kata ladang ingam jeling. Ladang ini dengan semua hukum juga. Kalau dia itu keren, Islam juga. Balik nombor Lada api tengah tosumar ya jingikai posting kadai jingikai kabar ni nyumnang sudah penikah upong hak siki orang lai jadi kot apwe kajingikai u kamteng kaportei berwe kau gerbang tahu itu kino rumah makin bat berkin yang umum nang makin pelabur lang nang makin ngek stingno ke tak pun berkonteks ini ukur stingno tang kejinge dalam Islam ini mentrapu de nang suku ya kejuk Papa de open scam tang begini dan begini magata para bengi kadon kam yang apa ini oi ima pandiang pun kibriu don sipun kijinguna rei pun kibengi ni bersyam pandi dep ya dihukum Yesus Kristus hukum Islam to lece kepertai penolong sebenarnya kai kim jonga bakit sumar hadu bersih jingai kadai jeliuha ada ikan sumar yang hukum mulai ni pa pan sakit niai milti kun bagi benda yang merekam mispa direkam ikut bagi benda tahu begini orang Joko kalau kaya Yesus Kristus kula rada pi dengan to suma ya dihukum to siting yang terai ubau beli jomne kamut to nyinge chau Kristus in sumar hukum kijungu batin le ruge no kakam haka jingim jungi kum Kristan kat kum bejikai ku Yesus Kristus haka hok pada Yesus o beli kijung suluk nyai nang aibor yengi wewe ban pensum suluk Yesus bat na Kristen ini nagwe for
siap kuat. Tapi Cristiano yang walang nyoki hangni. Nam taga burang nyoku obel ko